Kyntu ka Akashwani Shillong ko kubor ekting Jaiñtia wo prajpi da ka grace pare kikmar pyemkam ko kubor Lehkmen kari India ye dap chpal snem ka digital India ko man ka jok ko thamme ko ye wanrah kylla ang Prime Minister Narendra Modi Sdang ka sorkar wo pyrchang ya rukom neibyntna ye maham neibynta manilong ka suiñ wo thamme ha kipon Phah ka sorkar wo pyemkam da ka uniform waroh ki college sorkar Pyrchah kinong dai madan ye kynriah thaw we dawa ki wo pynkhreh pura ya ka street vendor acts Beiñ Lahkmen ye le ki sorkar Assam ha Lapangap we da kyntu wo pensenge chwa khnang wo pechwa ye Phah imiat yong ki verem ki ko bor ki pnya kari India ni kasni da Lehkmen ko chpal snem ni Sdang ya ka digital India ya kawa dawa house nam arjar khatsan da Prime Minister Narendra Modi open kylla ye rukom nai sanchar khadar lengba ka technology kam kadak wo kenu ya kani kasni da khud ya ka kam kasni wo ne sa kenu lani ka history ha kawa kani ka program de yarap ko chipun killat kiluti ha kini chpal snem ki beradap ka digital India de ye ko upunyo ya ka internet chadu ki chnong khian ki bachngai bha ko wada punyu ye kre hok ha isinchar khadar kam chole o yaram ho yo usul ba ki online umudi da banjur chu wa hadu chispa so pauklor kinong India wada pyemkam ya kani wedaman ko wajab we wanrah ko chibuni kalla ibabha ha kilyang icha ikhia kam chole hai pura puthi kari India da kubha ko hakaliang ka AI artificial intelligence wa kiwi Sdang neibynta iku hai ka yo ko kon neibynta kinong chongchnong cha kinong kondong do Sdang le obu bha yiki bor ki waklan neibynta kynriah hadin kachnat kyrekam telecommunication der kreklang wa ka National Disaster Management Authority NDMA da pyrchang ki ya rukom kyrekam ka cell broadcast ko thamme wo ya ki jingpynbna ki khubor maham ya waroh ki bru wa pyemkam phun ha ka leng kari ha ipor iwobiang unto kam ki wi ki SMS wa man kasni kini ko rukom pynkhreh wa man ko pher bha wo Phah ki message smart chawro ki phun ha ki thaw ki wa mki khana mo man ko biang bha lada m iwan ichia kan ichlai ikhi khmi wa ki ya kani dachna we da panwandu ta ka Center for Development of Telematics kani ga rukom kyrekam da pyrchang ha kaleng neibynta ar ne sotia chwa hai ni ipor da pyemkam phun kinong pyemkam phun ye ki uyo message ko man kam ka jing pyrchang chwa hadin wa Sdang wo pynkhreh ya kani ka cell broadcast system da wan ko hai rukom SMS wa tipkam ka sachet ko wa pynkhreh ha waroh ki jala wa ki union territories kam jole ile hawro ki jaktien ki wa em hapo kari India kani wo arab ko iwa smart chawaro Uamli ka amlarem umuman minister kampo yung waman chwa Lahkmen rumbui da banjur wele ki bor district ka Karbi Anglong ko wa ka sorkar Assam ha Lapangap we da ong wa ini le ko to iwa baklabha ni bha ha ko wa i klam neibynta ki thaw khaput wa ka jalam niklia da nga ko chkhman Lehkmen da maham ya kini ki jetkam wo pten we wo punthut ya ki kam Rap kam riang ha ko wa da kyntu ya waroh arlen ki jalaw pensenge ini kam chole wo pynkna wo em ichongchngan do yaro wa ka sorkar mekhlia ya ye chin khia yong ki wut ye ni kam chole o chin ye ki lat wo pynkna wa ki warap ndu ki ye por rap yong ki do mule hanada em ki police outpost wa thami he ki tha ki warap mansir em kam wo pteng ipejnya we selibha lada em ki wan i yada he wo wan ipor Lehkmen da kyntu jor ya ki pejba we wo chimkhia we ong i auri awram ko imentoy ya ki wan le ile ha wanrah ye iman we ringkat we teli ha ki thaw pore
ke sorkar mekhlia de Phah ko ya waroh ki college sorkar do hak nok ki wo sub uniform ya kini gerai de penbena da ke changat education hak aroso terik unain ru hewa de yo ye kirpat na ki college wa per wa ki student union ya kini gerai da pynkhreh kam hak keleng ki thaw pura sorkar hak wa man ki college ye ki ujet jarjen i rukom penmandur ya ki uniform illa ini to wo ye upundina ye ipni per perdi ke mahajan wa ki baddo udo kam jole wanrah itli ye ijen para ki walai pure illa ini to I wadang thami ha ka jalla ha ka wa ka St Anthony's College Shillong de dep ko wo Phah sub uniform ya ki walai pure ya waroh ki khna pure yongki kyntu ka khubor Jaiñtia wanchpina ka Akashwani Shillong ka Shillong Municipal Board SMB dewa yo ye kercha mi ki pulet da pting biang ko ye ipin kynriah Pyrchah ya kinong dai madan ki wa klem yo jingpynbna ha ka khandelan ni ka singi ya ini ipin kynriah to chibinta wo Pyrchah we wo penaj khamat wo pynkhreh ya ka luti lai ki jet wa ki surak pe ba ha ka wa ki borsan char do ongki wa da chingpynta I wa jor bha ka wa da pinsa kot ye ilai wan ki pe ba ikulmar we sinausi demi I haku bonut kinong dai de Pyrchah ki ini ipin kynriah ko penman ini ikulmar wa ki bor yong ka sorkar ka Shillong Municipal Board de penche ko ya ini ile yong ki to katkam I an yong ka municipal we de bo thaw wa kerpang de wa ya ki tu kinong dai wa de am license ki bor sinchar de pensnga biangki wa de dep ue ya ka maham we de pentip lumpa ki kot kubor de rai ki le lada dang peteng ini ipin kulmar ye ko upendo ya ki mar wagi tiar yongki kam jole upendo chi sen don ya ka license nong dai yongki ka Shillong Municipal Board de pentip ko le wo chin ya ki lat an Pyrchah ye ki tu ki pyrchang ya ki tu ki baru ki wanrah I kulmar ki nong dai madan na khandela da penman ki ya ye ki halat yong ka main secretariat ni kesni Pyrchah ye kynriah wa dale da ka Shillong Municipal Board ya ini ye ki da ya khamat da ka mekhlia and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association MGSPHSVA ya ka da kercha nang na ka thama urangli jukki TUR ha ka wa da dawa ki wo pynkhreh kam ya wa pura ya ka street vendor ak arajar khatso ka Angela Rangan kanong I mut yong ka MGSPHSUVA da ongko wa kinong dai ulai biangki chaki dukan yongki we da pentip ki le wa do banjo chocho ki I ki lada I ud we da wa yongki em up we snyaw ki le bengko ya ka sorkar he to we ipin kynriah ye kinong dai chamuda complex claim ME1E1 I ya kalam de wa pinyu ko le wa kitai ka thaw em man chngan we em biang bha ko kinong ye ki da kena ki le wa ki borsan char da like ki ya ka rukom pynkhreh kam yong ka PTVC we da kular ki wo pteng ye ki de kom sin char pe ba hadu wo pynkhi kam pura ya ka an ha I to wa ki tier wa ki minsim ka Akashwani Shillong ni ka si de Lehkmen ko ye idap wa nya snem we nya plus snem na do wa da sen ka we open ne pensa ye ka kerdan yong ka kam uchrot wa ye snyaw ye ki pe ba ha ka jalla de penman ya ka ni ke lang ha ka thaw kreh kam yong ka we da wan wo chimbinta le da ki bru he bruhan ki wa kre wa ki nong ap o kerpang ki wa wanrah chibon I ro ya ka Akashwani ka wa ye to wo ye da we punku ye riti sinchar ye ki kten wo per yong ka jalla head of office HOO Ushri H Dingdo he I kelam de pencheu hatolor iku yong ka juk technology he wo punku we penyar ye pensnyaw ya ka radio hakani ke lang de emlang le I chat I ruai tenre we kam jo le ye kelam we lai luti yong ka ni ka station na do osengika kama penyu ye kerchan kawane kam jo le wo pteng e ya khubor wo pensnyaw thu pe ba I isikai kam jo le wa ki ki program ko open kan it ya ki nong up nong snyaw chakal len yong ka jala we chapar le kam jo ka tu de po chu ko yong ka ni ko khubor Jaiñtia tan ya bani ye ki program ki ubon
Akashwani Shillong, Jinglong, Jong Suiñ, Balabodak, Mantagasi,